fe sona re mo amogele le ena le dumediše morako a madume ya kgotso šiaohle a tšeo kgapetše batheletši ba SKFM. A ke go tame morota o mogolo. fe 12 nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ebile gone jwale ga go sana nako ke sa robale tola bara ke tseba gore 12 nngwe le nngwe le nngwe ka morago ga 12 nngwe le nngwe le nngwe ga ke robale until go isa go peina gore o ska ke o ska kwešiša gore go baba kae ga go babe kae. Le ka tšwela pele ka tše dingwe a ke botšiše mohlho mongwe bothata bo bo thomile kae go diregetseng mogolo wake. Bothata jo bo thomme ka mekgwana e mengwe ke sa kwešišego le nna mohlomongwe a e le nna le wena re dula ka babedi ka gae mohlomongwe bothata o ka re bo thomme gona moo ga ke re ke a lebelela ka re go na le tše tša go ntimelela tšaka mohlomongwe tša mmele ke ga go tlo thoma bothata jwa mogopolo. O bile le kgonono ya bao o be go dula le bona gore mohlomongwe e ka no ba ile bona bao e leng gore ba ka no ba ile ba go šaetša ka mokgwa ke gonona seo ka re ke ga ke lebelela dilo tše tšaka ka hwetše le gore ga di
diaparo ga di sa le ka moo. a ke nyako re utamele Moroka, ke nyako gore Moroka a tsebe taba e ba o be go dula le bona ka nako goba yo o be go dula le yena ne o be a kgona go ka go direla ditaelo goba ke re mohlomong ga a swantse ya go direle meriana yo le go le kwane ka yona goba ba go fileng yona kae gore a go dirile yona yena a go direla tša gago o rialo ke nyako gore o phuthuloge fao. Ga ke ra go ba jwa wene a go ba jwa nna ke sepela le wene already nna ga ke tlo kgona go titirela ka baka la bolwetse le go sa kgone go tshwanetse go dire wene mohlomongwe o sa dire tšona wa e bona ke le ka go e hlalosa ka mokgwa ke ra gore mara kgonono ya gago e dutse godimo ga gore ga botsebotse wena se ga e sa le bolwetse jo eno go ba bolwetse bo ka ba bohlotswe ke yo o be go dula le yena. ke lebeletse gore bolwetse jo ke bolwetse jwa go hlolwa ka gore ga e le gore go peina bošego le mosegare gore go se ka ba gwa kgona go buela ka moka gona ba nnetefaditše gantšhi magamantši gore se ke nnete ga botsebotse ga se bolwetse fela. Se ke nnete ga se bolwetse fela. tšeo bo go rata go kalela go tšona ka go Moroka di feletše ke tšona tše ke dintshwenyago di feletše ka re ga ke kgone go dula ga ke kgone go robala kore ga ke kgone go dira selo a go sana ntho ke kgonago e sale ke tsena le go ya mmerekong kgale. ke kole o bolela tabeng ngo mosegare o bontšha taba gore wena o kgona go ka emelela matšatši o ka hlalosetša Moroka taba yeo go palela ke go dula kore go dula fase o kry o dula nakonyane nnyane go ne gore o emelele ke dula nako e nnyane ga ke kgone total go dula ke kgona bona gone jwale ke eme jwa ke palantshitše ke tsatsampetše le go robala ke šomiša le saete le le one le šetše le bohloko ka re le lengwe le le ne le storm ga go kgonege ene le swara ke di-cramp le opa gafetša mola le bolwetse jola jwa ka boopa kore boopa gore le hlogo kore a gona mo go sa babego a bošetše go opa ene a gona gore o ka robala kore go tloga ka 12 until go bogose ke lebaleba ke palela ke go robala ke palela ke go dula ke no ema ke tšeka ene ga ke eme le gona ke a lapa. mpotše mogolo wake ge o bo o sa dula le ba o be go dula le bona o be go ba tshepile o holofela tše di kaone gore o ka tšwetša tše dintšhi le bona leetong la bophelo e be e se wena motho wa basadi ne ke se motho wa basadi neno ba ile gore go na le batho ba ileng gore o tsene le bona sekolo o tsene le bona kereke go no ba ile gore batho ba go tlwaetše ba bantši ba go tsebe mohlomongwa kwa morago ga ke sa le monyane pele ga ge o tlatla wa phela le ba o bo go phela le bona e seng ge o bo o phela le bona o bo o se motho wa letsogo ke se motho wa letsogo ge o bona re lwa go ira gore ke ba ke kgopišegile e šetše le matšatši go lwaelwa simple awa go kaone nka bolela ntho ke e kgonang ka kube go ile go bolela mara ge o nnagana mohlomongwe motho gore a feletše ge e le gore go ka ba go le jwalo motho a ka feletše a go gopolela bobe jwa go ka go dira ka mokgoleng ka gona ge e le gore go jwalo ke e bušeletše gape a ka ba a hlohloleditšwe ke eng ke tšhelete e ke beya straight ga botse ke lebaka la tšhelete e dirang tšhelete no go bakiwa tšhelete mohlomongwa ke nna le wene re dula ka babedi wena o nyaka go tšea tšhelete ya mo re dulago re na re le babedi o e fetišetše pele mola nna le wena dilo tša rena di se di a kopana ande mola nna le wena re dula le bana re ne le bana jale ga go botšišwa baka lewe o ka re ke le khositšego ntho eo lebaka le legologologolo ke lebaka la tšhelete ya gona se seng fele ntho e ntshwenyang ke gore ge e le gore lebaka tšhelete gape ge ke šala ke go gobatša
o tlo o dula fase bjale tšhelete le ke sepela ke ya go itšea ka ye nngwe ke a tseba gore wa tseba se ke se dirago ene se ke le tšhelete ke e bakago so ga ke go dirile so o ka se kgone go hlwela go bereka gape ngwa tšhelete nna ke tšwela pele ka leeto ke ya go tlogela o šalo le script o sa bereke ga ke re wa bona gore nna ke tšea tšhelete ene wa lwa nna ga ke tšea tšhelete ene ga ke e tšee ka mokgwa kwano goba ka mokgwa malebana ke e tšea ka mokgwaka wena ge ore wa botšiša ke moka ke tshele ga o ka botšiša ke tshele ko re logela mano a tshela mabe dilo tša mohuto ge di direga ne o bona gore yo ke phelang le yena ke o ka re ya palelana re tle ka nako nngwe re bitse ba meloko re re man ka mogae re ya gakanega re fapana ka taba mohuto le ya mohuto a senka la e dira taba eo re bueleditše makga mabedi ke a nagana ke makga mabedi ka go dula kgole le kgole re bueleditše makga jalo mahlong ga re lebelelane ba bangwe ba dumela gabotse bone gore o ka re ba dumela pelo ya motho ka se tsebe kgante ke dumela ke ntše ke tseba moso gore nna ke nyaka gore re bereke so gore re tle re phele so ge re ke dumela mahlong a gago gore wena o seke wa re nna ke mo ke kgahlanong le wena goba nna ke ntweng ka tlase ga maemo o leng ka gare ga ona o hlokometšwe ke mang gone jale ga ka hlokomela ke motho ke hlokometše ke moketone gore ke hlokometše ke mokgekoloe ke ile go mma ke yena a nhlokometšego a gona ye mongwe a nhlokometšego ka baka la gore tše dingwe mohlomong o ka no di lebala o sepela mo le ya buteago e le go moratho wa go sepela le koko mohlomongwe le bona ba ka tlaletša se sengwe godimo ga tšeo bo go di bolela gore tše dingwe o ka bangwe o ile wa ba lemoša tšona goba ba botša tšona o ka bangwe o di lebetše o mongwe wa bona a ka no batamela a re botša gore o tsebang ka wena a bute goba koko o mongwe a ka no batamela a re botša se ena a se tsebang ka tata gore nafa ya e re ba sa batamela ntate morota ke bontšhe mo gore ke na le mokgekolo mo founung a ko go feka mo o kgone go bolela le yena gabotse ntate moruti malefo ya ke lemogile gore malwetši a tate a ka mo segweng kudu so gore re tle re kwešiše le gore tate a kgone go alafega a fole go tla nyaka perekišano ka lebaka la gore Therešo o kwa bohloko o wa sepela o ya dipetlele ga a fihla dipetlele tate gore ge ke boa ke hlakahlakane ke se gabotse ene se sengwe se nna ke se bonang gape mo go tate ke gore o tšwele ntho mo letsogong ye e lego gore ntho ya gona nko tlhalose gore ntho ye e tšwile jwang dira so ke e bona gabotse ya nko tlhalose gore e tšwile jwang ntho ye tate mogolo ntho ye ke ga ba thoma go dira ntho ye ya radiation ndane ka moraga radiation go na le ba e hlabago mo ba reng ke chemo ba e hlabang ka trip ke yona ya go ntšha ntho ye cause mohlomongwe ke bona o kare ba message chika goba ba hlabile godimo ga chike wrong kare nako ka moka nese so ino thoma matšatši ya golanyana ke thoma ke le mo gae o ya gola she thoma go gola ya ntlaba nese so e le ntho e omeletšego e bino go ba banyana alright a re tšeng ba ba go bereka ka mo segweng kudu re ko gore bona ba ka ba ikwa eng godimo ga polelo ya rena le lena le ka ema go rena a ke tšeeng ba mogala pele le kae re le amogetše lenane go la terene ya lerato bošegong bja lekgono hle le be le tsheditše polelo ya rena ke holofela jwalo ke utlweletse nompa e le gore mathomong a ka e utlwa ka bakeng la sound but ke nana gore ke kgonne e tshwara mo le mo le topile eng mo godimo ga polelo ya gage okay ke utlwisisa gore papa o boletse ka radiation and then e ka re bothata ba gage ke ba ka mo morago mo e leng gore o ile operationeng so a tlhalosa gore
ka mo morago ka bo go etsagala eng before a tla tlhalosa gore ka mo morago go etsagala eng cause ke sa utlwa pila mo letogong mo like ke batla go itse gore papa ke motho wa malwetse like maybe bo di-sukiri di-high blood ba botse mo gore le motho wa di-sukiri di-high blood aowa se nna motho wa di-sukiri di-high blood aowa o re ga ana le tsona ga na le tsona okay nampa e le gore tse dingwe ke re ka se ke ra dopora re di bolela mo radiong yeah so a re ka morago go etsagetseng gore tle a ye di-radiationing and dilo tse tshwanang le tsone tseo o boletse ka taba ya gore peleng ba boletse ka di-pulse go tloga mo ba gonona taba ya cancer okay yeah then e be ke ge ba misa radiationing because of banana gore o na le anal cancer yeah and then after the radiation or chemotherapy e leng gore o ine like ditshwetso morago tsa teng e nnile eng when they did the retesting ya teng ya cancer e ba reng o na le yone dipoelo tša gona dipoelo tsa teng ya ba re ka morago ga go lekwa dipoelo tša gona ile ya ba eng mogolo wake maloba ko sepetlele ba mpoditse gore mo a ga gonne cancer ba re ba mmoditse gore ga gona cancer mmagoreng okay mara ba mo isitse radiationing ba le isitse radiationing ba re isitse radiationing ke ile nako then ba mo isitse surgerying like ba tla go operate ba go operateile ba di-cancer a zanka bang operata ke operatile ke ba sepetlele straight ka di-pulse or ka cancer ka di-piles ka cancer a zanka ka cancer ga ba operate ba go isha scanning ba go scana before ba go isha di-radiationing le di-chemo a ke tsore le gonne go ka mokwa ya o bontšha gore ba cancer a senke ba mo isitse scanning fela gore ba mhlole okay ba mo isitse scanning fela gore ba mo tlhole but then they ended up ba mo dira the-radiation and everything o bontšha bjalo ya okay so bothata ba pila ka mokgwa ke mo thusang ka teng because mostly batho ba e leng gore ba nna le di-anal cancer like anal cancer e ka kgona gore e nne they can mistakenly take it as the piles. The only thing that they will confirm if gore is an anal cancer then ke ge ba etsa di-test tse e leng gore di go bontsha the changes here, the cells, because the cancer cells are not the same as the cancer cells that are so according to my understanding, it means even if Bamedi say operation ya di piles, it means when they did the test, but really there's a bit of cancer, more cells in the high. Hence they ended up for radiation because we don't take hemorrhoids, the piles, for radiation. They don't need radiation. So the moment we go for radiation, we are trying to eradicate the cells that are cancerous. Okay. In that way, then maybe the cells still they manage for a body because mostly if anal cancer detector if it's treatable. Like it's something that you can treat and win. And then ke sa itse gore because kutlo ka tla re ba bolela le gore maybe ka re ka mo fatshe gore ha sa kgona go nna or eng so that could be o dirile neng the surgery ya ga ba re le tswaneng surgery ke last week ke tswa sepetlele ba le operateile neng go operata ke gale ga se no go operata ke gale šetše le nako e telele e ka no ba ya lebaka le le kankang bo 6 months 7 months e ka no ba bo 6 months bo 7 months and then surgery le tswa be ke go feta no a ke re yanong ga re bolela ka surgery re bolela ka yona operation e ba re ne ba re ba mo operata di-piles so my question is ke batla go itse gore ka mo maragong ba mo operateile neng rather than ntho eo ya drip it's fine eo re tla e beela ko tokong ntho ke batlang go itse because gore ga kgone go nnisega gantsi
then it means gore o sentse a utlwa botlhoko. So ke batla go utlwisisa gore has the operation healed e fodile na? Operation e fodile papa? Operation e fodile ka ntle go baba ka mo gare. Operation e fodile ka ntle go baba ka mogare. So ka mo gare ke sa tsebeng gore go tswa eng if maybe o lebella se a tlabeng a ithusitse ka sona go iphumula. Ba re ge le ya ntlwaneng le thusha go tswa eng? a ke re gone jala ke ba le dilo tse pedi a ke re no go bereka storm nane ga go bereka storm ba tswaletse site 1 ke e berekao nane ka e ya ka morago ya ke ba re ke ntwe ke cancer go tswa di like yeah. Okay, then it means they are still giving the anus for e fole. That's why ba butse an opening mo e leng gore o kgona go ithusetsa mo teng. So then it means ka morago a gona selo se e leng gore sa tswa because of re mo processing ya gore ra fola or go na le ntse e leng gore ya tswa from the back except in the stomach, because the stomach is fine. We understand that ke mo e leng gore o ithusetsa ka mo teng. He just changes the stomach. So what I want to know is ka morago o sentse a ithusa. Ba re ka morago na le se kgonang go ka tswa go kgonega gore o ka morago go tswa ntwe o ka re go ke tšeli like tšeli ke swantše so marere ka spedi nka rialo and a tswa ga eme and ge go ka tswa pisinyana like ya go lekana lenala go kosa gore mo ke emeng mo itswetšeng ntse ke eme bo ma 45 minutes to hour before ke move cause e fisha ka kudu o e thoma mo hlalosetse ka mo morago ba tswaletšeng go tswa like ntho e ka re ke tšeli ga se like a se maladu ke ntho e ka re ke tšeli like o ka re be le bolo e ka re e dira piece ke gale ke nako e telele e tswa so ge e ka tswa go tswa pisinyana like lenala maybe nail then mo e tswileng go santse o eme 45 minutes to hour o sa šikinyege cause pain ya ntshe a gona gore o ka e laola e swara le mo go dilong tša go dula mo didulong. Oh, okay. And ke gale ke long time e tswa mohlomongwe ga e ba ke ntho ya like tennis ke swantšhe ke fe mohlala like round ya tennis nka ba e fedile jalo a ke kgone go kwešiša gore ke tla re ke eng le nnong. Ke ntho ya around bo ma 10 years e etsagala ntho e o fa sekao. A ke ya no ka moraga operation. ka moraga ga radiation. Oh, okay. Okay, Tata Morotele, maybe because it's something that we can see. And it's about okay ganyane fela le be sa bontšha goreng oh ke ne ke re because of ntho ka mokgwa a tlhalosang ka teng I just fail to understand you can tolerate everything in one, but ke nagana gore maybe if it's not just gore maybe it's a bit of complication from the operation, then because now he has to stay for a longer period before ntho eo e ka tloga. So it could be gore maybe because of when you're talking about the hemorrhoids, re bolela ka di veins tse e leng gore they are filled with blood. So the moment that vessel busted, like a rupture, then that's when the bleeding comes. So now in his case, like abulela kamkokore, it's something genuine what. So it's something they know I need to see so then I can comment better on it. But yes. So I ke itse ditlamorago tsa propo gore o tlabe a reng, but ke nagana gore it will be easy gore re kgone go e bona. And then ya ntho eo it's just that maybe it happened gore drip e montshe ntho. So hence I was asking gore ke motho wa di
sukiri na, because batho ba di sukiri gantsi ra itse gore matlalo a bona they tend to go a be nanana. Then ga le nanana yalo, so if go ka tswa ntsho, then it takes time to heal. So, but otherwise, we can attend to, and then re bone gore eta mo thusa go fitlha kae. And with a problem ya high ke nagana gore it's gonna be better if le gore ka bona, but according to my understanding ke nagana gore for a person gore ebe ba lidele to gore ba mo etse a stoma, it means that they found some cancer cells on him. Then they gave radiation, and they also did, maybe they tried to remove barraking maybe the mass or something, I'm not sure. But whatever the operation they did, maybe but really the hemorrhoids on top, then they try to body operate. So then they are giving it a chance, then they will then go and close the stoma. But will advise further and then and then a full history of whatever that will be seen from him. Yeah, Dr. Lebogile go bolelele lena hle boshegomele khono re kwa re itumela re kholofela gore ka mogolo bontšhang ka gona gore o hloka go ka bonwa pele le tle le kgone go ka re fa go mmotsa seo e leng sona seo se ka mo tswela mogolo kudu re lebogile hle boshegomele khono re a leboga ntate Morota. thank you mama. Okay ba yeah yeah ke nagana gore ntate Morota ya papa le nna ke tla mo lebelela ka bonna ke bone gore bothata ba gage ka ba eng a ka thušega ka mokgwa wa mohutamang ka lebaka la gore go bolela nnete o papa o kwa bohloko ke gausu le yena ke kgona go bona seemo sa gage ke kgona go bona gore ga a ga botse ke kgona go bona gore bophelo bo a leng ka gare ga bona a boraeteng ene ke duma gore a fola bo le mmerekong ke duma gore a fole a phele le baka gae so ge o bona ke founa so ke lebaka la gore Morota go ne dilo tše dingwe mo bophelong go le motho go nyaka go fodiša motho ka nnete o swanetše gore before o alafa motho o nyake go kwešiša gore ke alafa eng so nna ke tlo tloša meleko ye e leng mo go papa ke tlo tloša bao mathata a bao ba mo hloletšego mathata a ka go tšea seaparo sa gage ba ya go se bereka ka mokgwa ba se berekang mo gongwe e ka ba e le sona se causang delay gore papa a ske a fola godimo ga malwetši a banka gare ga ona ka lebaka la gore o re ke tsena sepetlele ge ke tswa ka sepetlele ke tswa ke ne le pain ya go feta yela ke tseneng ka yona ke sepela ke palela santse ke latiwe ge ke bua so ke sešupo sa go bontšha gore go ne le se sengwe ga se gabotse mo go papa ke sešupo sa go bontšha gore go ne le dilo tša batho ka gare wa tsa Morota go le motho go ka re o bajwa wa te khwetša e le gore o ya sepetlele o kwa bohloko mara sepetlele ga ba bone selo ke sešupo sa go bontšha gore mo go fetile letsogo la batho ge o ka re o bajwa wa te khwetša e le gore o ya mangakeng a setšo dikerekeng wa phetha ga o fole leka ka sekgweng go ne se seng se batla se bonang mo go wena fela ka mola ge ba re dilo di lokile then wena bolwetši bontši bo le gona mo go wena go ra gore go ne le nngwe e seng right ka lehlakoreng la gore re tle re alafe ka tumelo ya segageno so mogala bo a gešo ke a mo leboga molwetši wa ikemakemela e fela tate a se ka kgopišega tate o ne ba thekgi tate o ne ba thuši mme o gona malome o gona ba tlile ba mo thekga ntho nka e dirang ke go bolela nnete mokgekolo o swanetše gore a tla mmona go na le practice ye re referelang batho go yona ko Groblersdal kudu ge e le gore molwetši o swanetše go bona ke ngaka sekgowa ke tlo mo referela go bona ke duma gore a thome ke nna ka diatla tše tša ka pele ke tloše tšeo e lego gore batho ba di dirile and then ge ke referetše molwetši
go mangaka sekgowa ge ba bona o kare bolwetši bo bo leng mo go molwetši bo ka godimo ga bona ba tseba bona gore ba swanetše ba bolele le bomang gona ba bolele le molwetši kang ke mmereko wa bona ba tseba le tshepedišo ya gona so se ke beng ke nyaka go se kwešiša ke gore ke alafa eng mo go papa so ke kgona go kwešiša gore papa o ne mathatana ene wa bona go alafa molwetši o morota a šetšeng a dirilwe di-operation go bohlokwa kudu gore go mo fa dilo tša gona o tsebe gore o mo fang ka lebaka la gore a o ne bonnete le tsebo ya gore treatment e fetileng mo go yena ke e jwang swana le molwetši o e leng gore o sepela tšona di-chemo a o no mo fa ntho nngwe le nngwe ya gonwa go na le ditaelo tše di loketšeng gore a ka dinwa so tate o lapile ke a mmona ke nyaka go mo thuša a ka ya koloing and then ke nyaka ba mo tliše Groblersdal ka Labone and then ga e tla Groblersdal ka Labone ba no tla ba mo swaretše diaparo mo gongwe a ka tla fihla a dula matšatši a mabedi a mararo mo gongwe a ka tle a boela gae ke ya go laola ke gore ke bona eng di-doctor tše ke referelang go tšona di bona eng patient gore a fole re swantše re direng ka lebaka la gore ge molwetši a ne mmele ko ebile mmele o baba go bohlokwa gore ngaka ya gage e boledišane le mangaka a sekgowa then re tšee go tloga moo go fihlelela ge e ya ka dipetlele molwetši a thušega a boa gae a boa a thušegile so ke tlo go thuša tatemogolo ge o le molwetši o tlile mo re tšea maikarabelo a gore re tla go thuša perekišano e ba ka gae ba neng le yona re tlo bona gore re bereka jwang re emetše tšatši la Labone o godimo ga peini re dira eng go sasa papa go sasa le ka motliša ra kgona go tšwe re mo file tša go fokotša peini a kgona go robala letšatši la go sasa le la Laboraro and then gore a tla kgone go kgotlelela go tšea leeto la go ya ka Groblersdal and then ga a fihla kua re tle re tšee go tloga moo re ye pele so a se ka tlwaišitše pelo gole ntate Morota re tla leka ka mokgwa re ka kgonang re tla mo thuša o kwa bohloko di a kwala moroka di a kwala so ke leboga kudu tate mogolo go ne mo le neng potšišo yeah sa tseba nka botšiša jwang no re tlo go thuša wa tseba Morotane ntho e ke e dirang ya go referela go di-doctor tša sekgowa ke nyaka go avoida nthoela ya gore like o kry di-doctor di complaina ge re iša balwetši sepetlele gore mangaka Sesotho a bofile dilo tša gonwa mangaka Sesotho a bofile dilo tša gonwa e bonang ke di ka gore molwetši a kgone go kwešiša se go ka ba molwetši a sekwešiše go e bolakeng e tlo ba le bothata ene e le ba bišana go okeletša bolwetši ke le cancer le ba re ga ba sa bona cancer yena o ke mohloko ga bo ile le bo tswela pele sešupo sa go bontšha gore go ntletlela gore a thušiwe a tsebe gore o bolaya ke eng e nwa pilisi ge go swanetše o tseba gore ke bolaya ke eng nwa o se sure gore o bolaya ke eng maikwešiša mepa a re go nwele o ka mokgoko go kwang a o tsebe gore ga botse o bolaya ke eng goba a ka go kwa ka botse ke nnete o e bolelago le nna ga ke sa le sure ga ke sa tseba gore ke tlo re ke eng so a gona molato le tla re emela ka mola tate ke kgopela le ntišetseng yena frugu ke tle ke mmona ene ge e le gore mo gongwe le ka bethega re biyeng tšatši la nemphe le letšatši le lena le ka lokologang ka lona fela re gopoleng gore o mo dipeining mogala o ya mmerekong alright ke tla dira so ke tla go ntšhetša koloi go sa e go late ka gae and then e tle go bušetše o tle mo ke tle ke kgone go go bona
a ke re tate wa mmerekong eo ya mmerekong and then ke tla leka go ntšha koloi go late and then ke tle ke go bone lebaka ke gore sana go tšea motho ga bolwetse a tlile le bana ba theeleditše and then ke ne ke re tlile nako teng ya sepete ditae so ke nako re go phethele go matšatši a mabedi ya re bone gore ke ne ka fokotsega ga ka šišake and then ke go kgorobo sena la itla go bona na le bana ba dibeke e le gore re šetse re tseba go beaka le nna ke tsebe bolwetse ya ka o swere ke ga le leng ka mona ba ga gešo thank you bala ba dipilisi le bona ba be gona nnete gona re a leboga ntate Morota maikemišetšo a ka ke go bereka re thuše setšhaba ke lemogile gore wa bona motho gore a fole Morota go nyakega nnete go ne malwetse a mangwe ge o le ngaka setšo ka se alafe a tla alafa ke mangaka a bodikela and then ge o le motho o swanetše o kwešiše gore go ne nto e go pallang go ne nto o e kgonang nnete go jwalo le go mangaka ga bo rena bodikela go ne tše di bapallang ene le bona ba swanetše ba amogele gore di tla kgona ke bomorogo fela ka lebaka la melao ye ba file go yona ga ba dumelele gore bona ba referele rena so owe ke molao wa segaga bo rena re ka se o gane fela nna ye ke nyakang gore molwetse a fole nna ke a ba referela then ka šala morago gore molwetse a ka o a fola na swana le gone jwale ke be ke sa tsamaya ke bolela le ntate Malefo ke re ke tlo kgopela mangaka a e lego gore ntate Morota ba tikemišeditše go alafa ba dutše ka gae a ba nape ba ne mmereko montši dinaga di a sokola ntate Morota di sokola mo e lego gore a go kgahle and then ke lemogile gore dinaga tša gabo rena gore di tle di kgone go ba le bophelo le tšhireletšo ya go tlala seatla ke ge rena re le mangaka re ka ba le perekišano ke ge nna nka tšea magato a gore ke kgobokantšhe mangaka a segagabo rena lebaka ke gore ke ne mmereko mongwe montši o e lego gore o nkemetše be ke sa dutše fase le kgono ke bolela le Malefo ke re mara ntate Malefo mmereko ge o lebeletše ka mokgwa e leng o montši ka gona nka o kgona jwang Malefo a re no moroka wa bona mo go nyakega gore monna gešo re nyake thušo go nyaka thušo Morota ko go bereka le batho go thoma ngwago o tlang ke nyaka gore mangaka a binang ka meropa re dule fase re boleleng mangaka a go tseba dipheko tša go lwa re dule mfase re boleleng mangaka a go tseba go alafa malwetši ka go fapana setšo re dule mfase re boleleng lebaka ke gore go kgona go tla dinaga tše dintšhi go nna di re Moroka re kgopela koša re kgopela koša re kgopela koša o kry-e dikoša tšela e le tše dintšhi jwale di ampatla so ke a tseba gore ge go ne mangaka mang a ga bo rena a bina ka meropa ke kgona gore banna setšhaba sa kae kae se a sokola sisi a re re mmoki go grupu ya rena o mongwe a tšere setšhaba se a tšwa se thuša ke sa thuša ba ka mo and then ge re boa re tle re lebeleleng gore batho ba le ba modimo ba thušegile go fihla kae so ke bolela so ke šeile ba bang bana ba ka ba thuša setšhaba ka kua lefaseng la tlileng bebele ke be ke ile go bina gona maloba ka Sontaga maabane ka Sontaga ntši gore moremi re kgopela thušo so ke tlo no kgopela mangaka a e leng gore ba tikemišeditše le ba go tšwa ka ntle ba e leng gore ba nyaka gore re thušane mmereko wo and then re kgoneng go thuša setšhaba se fole fela ka gare ga kgopelo e ke e kgopelang ke gore magoši a borena ba re ge ba dula fase ka gore re llela go bona dinaga ke tša bona bosenyi bo tla nageng tša bona go se robale go tla nageng tša bona go sahlela ga batho ba bagolo ga batšofe go tla nageng tša bona magoši a borena re kgopela gore ge ba dutše ba le ka mola meeting wa magoši ba lokiše lebaka la go bitša mangaka a setšo
go tla gore bea fase ba re ngwalle molaotheo gore re le mangaka a setšo a bona ba nyaka gore re tle re bereke jwang go thoma ngwaga o tlang. Taba tša gore mang o bethile ke legadima, he bana ba thula ke dikoloi tseleng ye one, he kore dilo tše di diragalang re swanetše re di planele gore ngwaga o tlang di sekatle di a boa di a diragala. Ngwaga o fedile gone jwale ge re bolela so go diragatše dika tše dintšhi mo ngwagong o, so ba nkwele magagešo ba fihlile ntate Moruta. Re na le kgoro e atile, re na le tate Shu, tate Dumedišang ka mo re tle re kgone go ya kua go be le kae re gona le kae ke Mariri ke Mariri tobe okay re tsamaya le Maremela alright Mariri ba le felegeditše ba felegeditše ko wena alright taba kudu di go mang alright re thoma ka mang Sello kudu go lla mang rangwane ba re ke neele wena o ke kgaetšedi yaka ke a bolela yeah alright nna le ena o dula nna ka kwa gae yeah mara le ena o na le gagago mara o ne o dula ka kwa re fapana ka baka le morela ke re o sekwatla ka mo o ne gagage o dula ka gagago o tlogetše motse wa gage wa o tlogela wa tla o re ga o tlogele straight mosegareng kana ka re o hlwa mo motseng mara late o tla ka kwa gona re fapanela yone ntho e and then o go tshwenya kang ga le ka mogae ke re gona bjana ge o dula ka mogae ge o ka tla wa ba ka mokgwa mongwe wena o tlo gana gore a se ka gagago ka mo o na le gagago mokgwa o mongwe o ra o mofeng wa go swana le tatemogolo go swana le a o re ge o ka tla go ba ka mokgwa o mongwe o ra go swana le o nako mofeng engwe ba na le go olwa batho ga o ba tsebe ba tamelang mo tatemogolo batho ga o ba tsebe ba na le go olwa nako engwe o tla le ba bangwe ga o tlo ba tsebe o tlo re ke mang o lwa le wena goba gone batho ba tlang le bona ka mogae o lwa le nna ga lo ka fight ya gore ke wa nna a ke morela ke re sekwata ka mo re ka mo ke ka gešo ke re gape wena o na le gagago wena kua ga o ene a ke ye ka mokgolo mara titie gabotse lenapa le bakang tatemogolo titie ga bose a ke lebeletše o no ra o rela ke nne kere o sekwatla ka moka gore ga o rie selo ka mo lapeng a se ka tla ga papa o na le gagago alright koko ditabašedi nko di biega botsireng awa ka ga monne ke ka gešo bolwetši jo bo moswere go boswere nna yena je di motlela go bošego di motlela ka mo ga a tsoga o swere selepe goba lepara o roletše o robetše le nna ka mole ke monyane ke le 58 nna ke le 47 snoklang ke mošimane mara wa nthoga nka ka moloya ka gešo e sa la fa mola Pretoria le motsolo wa gile ke nna ke thuša mme le go nyaka o tlo nyaka ke nna ka kwa Verwoerdberg ye e sa la ya mme a lla re maremele ngwanaka ga re o nyakela ngwanake ba re o ja ka ditaspineng ka tloga ke goletše Mamelodi nna ka monyaka ra kgwetše ba ditša le sepetlele ra tša terene ra ka sepetlele ba fa nomoro ba re o tswile discharge maabane ka re like ne nna e motswala ka re a re go ile re fihlile ga re fihla mo kgweleleo makgwa a tšalla ke a le botša ba re ga ba tsebe ye a ne le dikgaitšedi le kela bona ye mokotse mokare ke tlo bogela kela kgaitšedi a Wilson ka re ke nna e gore ba kgotsa ye e sa la sepela o tlo nyaka ke nna kale o motsomme mamma
ke mo tsomile o berekile ee o tlile ka gae sho Aga. go fihleng ga gagwe ka gae lealo ene ba re wena o na le ka ga gago wa botšharakane tate ka mogaditse go tshwana le nna wi o ka se o mo tshwenya ka geno wa mo tshwenya le ngwana mmago tso moepa mo ba bagadutšeng ga ke gane ke nyako kwešiša ba re le wena o na le ka ga gago ee ke ne ka gaga go tsoreng o sa ke sa tsoaga o sa tšoaga ee ke sa tsoaga jale goreng o sa robale ka ntse ke a robala ka gaka le gane bjale ke tšhumile mabone ke notletše a senke ka robala ka gago a se nka o robala kae ka gabo aowa mara ena ga o re wena o robala ka kwa ke moya ya gagwe nna bo o bona ja di bonago wene le yena lealo lebakang ga ke tsebe nna ena nka se go botse sebaka mara ke ko ka re wene o sola ka mohlogong ga gagwe ee nna ke mo swela ga nkgwatetse a tshwere o tlo ga ja thamao ka o ema gate-ing yaka o re ke tlo go bola a tlo lata ka gago ee o re o letse o le kako heba ke re ka gore o dutse Pretoria o a tla le mokgatla o ebile o tsofetse tlo nyaka ke nna nka botsa ka go lata ka mo azange kanomolata o kry ke mmolaka ka sele lepe se o se berekiša kae tate mo a se ka re ka gagwe a no re ke moraka ka sone ona ka molao o sona o na le go se swara ee wene o dula le mang ka magae dula ke le one mosadi o kae sa duile ga go diegileng gore mosadi a tloge a ke tsebe ke no ra ke boa ke kry-a ba re mosadi a gona ka mogala gona ba ke re o rakile ke maaba tsene go a loiwa magareng ga lena wa lwe o re wena o mmona ka kamoreng o a rereša ka ka morenyane o re wena o re wena o mmona ka kamoreng ya gagwe o tlaga kua go ena ke ene ke morela ke re o se ka tsena ka mo kamoreng ye ke yaka wena o na le motse wa gago kua mosa re kua ra ganana gona mo o re ka moke ka gabo kere tlheng o na le ba bangwe ba tla ga ba tsene ka mo dikamoreng wena bjano smoke ke re palana gona moo ke morela kere ba bangwe ba ema mo garalapa ga ba tsene ka moraje wena o nyakang ka mo dikamoreng o bolela nnete a re go latile Pretoria ee mo gona wa bolela all right ye o e ganang ke gore a tsene ka dikamoreng ke gana sona se gore wa ntshetše e re ke tsenenyana ke a le dumediša batheletše ba radio ya gešo ya sekhukhune batho ba re o re mokgekolo ga a tsena o mo šiela dilo ba re ka mona ngwakong wa mogala jo go na le dilo ka mofasampeta a fetšo apeya di ka fo timela tša go ja ya di hwetša ka ntle a sa tsore di šitše ke mang o dula a nnoši neng a ya di hwetša ka kamoreng ye nngwe o dula a nnoši mara lebaka kgolo ba re le thuntsi la mokgekole le tšela tetlemela ka mongwakong so ba nagana re mohlomong ke ena ka ba go apoka ka mongwakong all right ausi Maria a kry-e so ke ikwešiše tate o beya dijo ka fase ga mpete goba koko o beya dijo ka fase ga mpete ge a tsoga dijo tšela di gona tate o tate e a re mokgekolo a se ka tlo rolo ya ke mokgekolo dijo tše ba re ga a di beile tate a fetšo sola a di šile mo setupong a boa wa di hloka o di hwetša ka kamoreng goba a di hloke ka kamoreng a di hwetše kitchen nke re e beele ke tate re fe yona ga botse tate ga e bjano taba eo e jwang gape o kwa go wena ke morela ke re kwa setlogo kua wa tla wa jaka mo ko wena o bo o santse gore wa pee mo gore a reš jone wena o e dira go ne o nyaka go ngwatha fela jone ke gona mo re fapanang tšeletša ka fasa mpete aowa go ne o bonya ko e tsena makoti a tsena e tla ka mo mama nako ya tsamaya o bolela nnete ra tla ra hwetša taba mole batamela kgaetšedi ya
a ke dumediše ka moka batheletše ke dumediše le tate Moremi le bomorota aga ke ngwetši ya mariri bali ba ba lemo ke rangwana mokgalajwe wa ka le ragadi ya batamela lekopelano le ke rangwane le ragadi me ye le mongwe ke ra mogolo wa bana baka re opele maka mo lelapeng mokgalajwe ne a ile sekgweng go ya le ka mokgwa ragadi a setse go a hlalositše o tšere nako a le sekgweng ge a boa be a no tla ka dinako a boela morago jwale go fihlile mo e le gore o tlela sa ruri mo gae ke ga go thomega diskantale tše di diregago ka mola lapeng la bomatswalake go itse go ba abuti a bona a tetlemela ka mo ka more mokgalajwe a robalago ka go yona ke be ke šetse ke le gona ke dula le rena go ya le ka mokgwa re bonego ka gona re itše ra makala ka gore go tetlemaga gago ne se motho ene a thapo e ne se a be a kgoka mo molaleng ne e theogile mara mo ntho e re tla ba mo mpeteng ba be go le stulo monyako o khile le festere le butswi ge re ikemela ka mo le re hwetša gore mokgalajwe o godimo ga tlhaka ya ba nto e re gakantšhago yena ka nako o ne a se gona ne a le sekgweng ke moka ragadi le ena a se gona a tswile jwale gane jwale ba lwela gore bošego ge a robetše o bona ye ke twintshi la ragadi o bona ye a dira dilo tše a di bolelang kore ga a peile ge a tsoga go ja dijo tše ga di gona a rangwane a peile koko o bona rangwane le yena o bona koko kore ke vice versa ye o bona ye a robala ka mole re re o robala ka mole ga a tsoga ke a mmona jwale ke rena ga re mmone le ga e le gore kgauswi le kgauswi re ka jarateng e one ge rangwane a peile le mosegare a seno sola a tlogela dijo ga re wa tšhirela ga a boa dijo tšele ga di gona ga a boa o tlatša lešata gore dijo tšele tšaka a di gona ausi o di tšere ke re ausi o fo re ragadi o tšere dijo tšele ke re ga go kgonege rangwane o re gape go na le batho ka mo ene batho ba ba ja thata jwale ke mmuša ke re batho ba ba jago ke batho ba mobutamana ka re a re ba bona o re nna ke a ba bona mara eo še o gona ene o robala ka mo o tsoga ka mo gape ga a reke dijo o dia tše tšaka jwale ke mmošiša question nngwe e simple ka re rangwane ge e le gore go na le ntho e jago ka mo nna ke be ke kgopela gore tšatši le leng ko apeye dijo tša gago o mpitše ke tle ke bone gore ga ke dutse mo dijo tše di le mona di tlo re ga o tšhiwe ne o tšhirele ke bone gore dijo tše di a sepelana mara nna ga nkaya a go direge selo le dikhie di no timela tšaka mo lelapeng go ne le nako nngwe dikhie tše tša dintlo tše di a timela a mpitša re dikhie ga di gona ga ke ya ka mo le ke ilo nyaka nna ke ilo di hwetše mara yena ga a di nyaka ga a di hwetše ntho nke ya moutela jwale maloba ke aya ka mole ga ke ya gore ke na le thini ya fishiši mara ga ke kgone o e bula mpolele ke a e bula gore ke apeile ke bula fishi ele ga ke ya ka mole gore fishi ele ga e gona go mpulela yona ke re kae gore ke hwetša e tšero ga eo ke thathile le dikamora ja ke thata ke hwetša e le ka kamoreng e nngwe godimo ga panka e le ka potwanyana kore ke mo ka go phuruba gore go na le ntho nngwe o ka re ge a apeile ga a se no tšhirela ba tšhiruša dilo tše ba uta le outropo ya gago diaparo tše e a dintšha di tlatše mo mpeteng a mpitša re tla o bone ntho e ke e bolela go ntšhitše diaparo di tšetše mpete ga ke fitlha ko hwetša diaparo tše e fo ba motomoka mo mpeteng jwale ntho e le gore nkuša bohloko nna ke kgauswi eo ka godimo go rena a kgauswi le rena o lata ye a re ke yena a mmonago ene ga a ya o ya swere re gana go ya a swere ntho go bolaya jwale ke feditše ke e tšea gannyane mara ya hwetša mo e le gore jwale e thomo nkuša bohloko ka gore ke rena re hlokometšego jwale rangwane a ke re ke mo lebeletše gana jwalo le taba go gola go fihlile ke be ke tšea gore o a lebala dilo tše wa di bea o a lebala jwale ka bona gore wa ga a sa lebala go na le ntho nngwe e diregago re tlela ke tlhaologanya gore rangwane o tetlemile a butiago ka mo a robalago jwale ga ba elwa jwale ke re tšišitšego mo re tlo kgopela thušwa gore bona ba tlo tlhalo tše dingwe ba tlo di tlhalosa nka se ba bolelela
ke a leboga makolo mara ke be ke nyako botše sengwe moroka o berekile kgaetse di a tlhalosa taba e go timetse fish ne o monyakišitše yona wa e hwetša ka e hwetša nna kae ka moreng e nngwe ka mo e sego ya bulelwa ka ntse mo a sego a e bulela ka ntse okay o bontšhitše gore mamogolo o na le go robala ka mo lapeng o re wa robala furu go a tsoga wa mmona wa mmona lena ka re le gausi o na le go robala wa ena ga a robale ka kwa go ena e no ba a ke tsebe gore ke taba gore ke ena e bonago ke ena ke re batho jale ga re tswane ga e tswa ka lepeseo goba yona thamaoka eo furugu gantši gona ke a mmona ga a tloga go rate o tloka gore ke motho gore ke lata ausiole ke timeletše ke motsoko o tšere motsoko waka ke timeletše ke makousi wa tšere ke timeletše ke dieta ke di bone o di tšere a boa re dieta tše lešidi kousi tše lešidi di tlotše di tšhila o tšo di rwala o di bušitše dilo tše di timelang ga di boa e le gore ena o tepotša gore di tšere ke o tšo di buša mo baneng ba mogala jwa le mokgekolo beng ba lapa go šetše ba ile ba babedi goba go diregang ba na le bana ka ke re teng ya bo bona teng ya mokgekolo ke 9 go šetše ba go robetše 5 ya ke re go robetše kgadi tše 2 le dikgaetšedi tše 2 go robetše 4 šetše ba go robetše 4 a ke re ke 9 go robetše 4 ya bona go šetše 5 ba bang ba ka e kgole ba gona mara ba kgole le rena ka ntho e re diragelago re tlhaeleditše ka kuša gore ntho nka se e kgone ke nnoši ke le makoti e ke tšo go mmitša ke ausi ya bona ke mmotša lebaka le gore nna nka se kgone ntho e riegago godimo ga polelo ya go mphetolotše ka saeteng la rakgadi a re tšeo tsona o itirile nna nka se kgone ke gore ke ntho ya go ntla ba phetolo a gago ene le bana ba bo ka moka ba boetse morago go na le a tlago ga ntho e re e tlhaeletša gore re tla ba ke rakgadi 1 2 3 le rangwane ga batle sa family ra e boledišana gore batho ba balwa ene ba lwago e mongwe o re o bona e mongwe a tšea dijo e mongwe o bona e mongwe a tšea sa gore ke dilo tše e le gore ba di lwela jwale ke re batho nyakale o ne le batho ba go thuša jwale ga ke na motho a nthušago ene ntho ngwe e le gore ke nyako e fatate moremi simple rakgadi be le motho e le gore be ke le kgole le ena mare lapa la gago ga le kgole rakgadi ne a robala ka malapeng a ke re malapeng mara ne a robala ka lapeng le lengwe sego malapa ka moka a ke re batho a re tsebe gore re kgonana bogole jo bokae e no ba ke ena mokgotsi a robala ka moo jwale ntho e tšere mengwaga e ka no ba mpro 10 years a tsoga ka moo a robala ka moo mara lapa le gona la gagwe a sa robale ka ntshe e ntša ke re mara kgadi e šo ga a robala ka mole a nna re ne problem re monyakana a re o dira jwang mara lebaka le se gona re no lebelela ka mahlo a ke re o re o sa tšoaga mara se a dula a sa dule ka molapeng a dula ka moo a robala ka moo jwale lebaka la go robala re sa le tsebe a le distance le rena re sa be close nae re mo hlaelela go tleng ga bona ba tla gana jwale ba na le problem tšeo bona go di le mo legono ke moo bona go ke tlile le bona mo nna ka baka la gore di mpalela re tlo nyaka thušo go moremi gore a thuše batho ba babedi gore a nto e napego e ba lolantšha e mongwe a re a ke apeile dijo di a tšewa e ga a beile se se a timela le disakatuku o kgone o bitša re tla makoti sakatuku sa ka se se o tšo se buša ene o se buša mo e le gore ga nka se tšee ka se šomiša o ka re ke temo o ka re go ke tswa mpsikelo montši ke dilo tše di riegago ya makoti o e beile ke a go leboga ke rata gore dilo tše dintšhi di bolele ke bona gore re sa e se ka tla ba o ka re makoti ke yena a emaemeng go ya go bolela taba tša bo bona di-radiong ke nyaka taba ye e bolele ke bona ragadi bothata ba gago mo bophelong ke eng go tlakantšha le lapa la geno bothata ke eng o bona go nyakega thušo kae nna ga ke le bona le ne bothata bo jwa ka mo
monneng a se go nka a gola gore o nyako o nyakae a tle ka ga mme le be le swere ke nna ke se ka tlo ke aga gaka ke agile 2 room 3 room ya tlhahlamana ba bitsa banna ba tle ba iria ke bereka ka ba patela e ya le ka Pretoria ga se kgale a tlile a ke tse gore ke menyaka mekae mme a lla re ba re o ja ka ditaspineng so go ntšwale o utswa disakatuku tša gago jaaka ao nna tshaka se ke mogala jo ya timelelwang o timelela ke mosadi a robala go nae o ganne basadi ba baka ba mo ferela a gana mara o ne ngwana le mosadi ya madibo moshimane o šetse a nyetše ke motswala ke mositsane o ba feriela ke mankoko ofe mogala mo mosadi eo a ke re le re lebele mo feriela Le re- mosadi yeah. o ba feriela ke mang ba ferela ke mmago a gana mara o šile ngwana ka madibong o šetse a nyetše moshimane ntse o agile mo Riverside re tswa monyanyeng ka mo ferietse 6 mosadi le motee a belega ngwana moshimanyana a ba nyala tshetse o agile mo Riverside mošimaneng lena le re lapa la lena a lena bothata e na le bothata la. ke nyako gore etle ragadi motlho mo a re botse gore o feditse ke moka etle ka mo go e na le bothata lapa le ke morela ke re bona mo o agile ga gago o se ka tla ka mo o gana lona le gore ke ka gabo kere tlheng ba bangwe ba ba go latela go bona ga ba tlile ka mo gae ga ba rie ka mogori ya ba no dula mo centereng wena o tsena ka moraje ka mo wa nsetše re ganana bona fao mara tate wena o mo latofatša ka taba gore ba re o na le go fela a robala ka moloine a kere wa robala goreng ge a robala o mo latelela ka ga gagwe forogo o nyakang ka kua gonna wa o sa bolelele yena ka ya nna ko a robetseng ka moo a tsoga gore gabotse o tsumang ka moo o a tšhaba kang ka lepelo ee ga mpone mosegare le gona bjana ga re gahlane mosegare a tle ka kwa gae mosegare o tla bošego ee ga botse o a loya ke tla re ke bibija ka mokgoo ke ra yena o mmona o tla go no robala fela goba go riegang ya mo go thatafile wa bona ntate morota go ka bona bana ba motho o šetse go ne lentso la boloi ka gare o tsebe gore ke bothata ragadi tate ga go bitša moloi o bitša maremela mara o go latofatša ka boloi ya kgoši o re nna ke ya ka kwa ke thota tša go ja ke be ke tsene ka mo dikobong wa tseba ntate morota ge ba ka se phuthologe ke 11:19 no ge ba ka se phuthologe nako e ya tsamaya ene ditaba tše ba di tlogelang morota go sasa ke nako ya go consulta a re tlo ba le nako ewe e ntšhintšhi e re ba fang yona gone jwale re ba fa nako ya gore ba te tlhalose gore bothata ke eng ka lebaka la gore rakgadi le yena a ka se re bothata a bo gona le yena a sa kgone go dula lapeng la gage tate le yena a ka se re bothata a bo gona a sa kgone go ka ba le mosadi ka gae go na le lentšu moroka le ya go thoge ba llela go bana ba bo ba bangwe ba re o o titirile o titirileng ga re tsebe le makaditše makoti so ke nyaka go fa ragadi a bolele dillo tša gage ka lapa la mmage ke ye ragadi la lapa la mmane ke lelela ka gore ga le nengwetše gare ga basitsana ba baka ga le nengwetše le motee go mafelelo last point ga iše felo ka mosadi gane bele ebile ka mo go tšharakane gore nna ke robala ka ga gago ke robala le yena ke robala le ngwane nna a ke re ko bone gore ke robala ka ga gago
ke ka ka mola wena se ka gago o na le ka gago o sola eng gona mo gore ke re teng ba bangwe ba tlile ka kwa gae ga ba swane le wena ba tsena ka morajo ba etswa ka mo ba tsena ka morajo ba etswa kuku lena le nyakang ka dikamoreng ga ba re le tsena ka dikamoreng ga suele ouwa ga suele ga o hlatswetswa ke mang tate mogolo ke no ga o hlatswetswa ke mang ke a te tlhatswetše o suelela ke mang ke a di suelela Actually, dijo di reka ke mang ka kua gae di reka ke nna ka moka yena a reke dijo next tate Moremi kgadi ya borena bothata bo gona ke itse ge ke mmotsa taba tse ka rra kgadi ke kgopela o fihla ko o phuthule go bolele ntong wa lengwa ka gore na ke re ka se mmolelele o santse gore ena a bolele gore o tlo o kgone mo thuša ga a robale ka gago ga a robale dilwana di a tšeiwa dilo di no tswa ke gopola maloba a re tšhempa ga go itswile godimo o no bona e tswa o ka re like go fofa e tswa ka re dilo tše ragadi o di bonago jale nna ka re ga re di bone a re ke timelela ke dilo ka molapeng wa e bona jale dilo tše ntšhi a phuthologa a no bolela gore go so le so jale ka mo lelapeng ka mole ga bongwetši o gona ngwetši ya lego gona ngwetši ba itse ba montšha a sepela go tswa ga ngwane ya modimo ga e tswa e be e le lebaka la ga motswadi ya gagwe a itse ga mariri o se ka o dula ba se ba go hlabiša ba ba shota ka tlhabišo ngwane le batho a khia menyako ka moka a sepela o mpiditše le mogala jo a re ga gona bothata re patagane jarata ke one ee ga gona le bothata lena a le ne bothata se re le laelang ka sona rangwana lena a re šale morago ga a na le problem ka re o khile a kuša gore tabakgolo e tlotle ba gona ga a khile ba tletle ba mošala morago ba ga mariri ba a sanka ba loga mana gore ba šale ngwane ya batho morago sala sepela le dikhii ba tšhentšhitše dikhii ba thoga metšhineng kore ke ntho ke nyako go e bolela simple ga le re ngwetši o kae ee o na le bana ngwane wa modimo ke banyana ba babedi le mošimane ee ke ngwetši ya bobona ee yeo ba tšo go mo kgopela ba rema gore ga le tlile o nyala letleng le so ngwetši yeo sepetse nna ga ke fihla ke ga e tswa ngwane le a modimo ga a sepela ke ga a re aowa ra ngwane ena o tlo o boa a tla tšea dikhitše nna ra botša rangwane ra rangwane kore bao ba romileng bana bao ba romilego ba romele o ye o kwelelo sa bana ba gore ba reng ba khile mengako ena ee jwale nna dikgadi tšešo a ke re ke a ba senya maina bona ba tshwentše ka gore ba tšhentšha metšhini ba ntšha ba tsenya ye meswa a ba lebelele taba bana ba le ba batho ba sepetšego ka gore ga o tšhentšha metšhini a mabati ngwetši e tla tsena kae bana ba tla tsena kae gona o sepedisitswe ke eng ande ba itse go khia e a tla ka go nna a tla dula a jela December ka moka ngwaga wa kgaoga ka molota go khile makoti e ka moratše ya kere e gane marobala go tsena ke di-December go tšagana jalo nna ke a tšea jale ke a phutha ke ra mogala jwa ka kere ga ke mmeele ka moreng ke mmeele ka mora ka baka la gore ga a tlo ba le mailo go robala ee dikgaetše di gona mara o lekile gore ka re ke kgauswi re kgauswi le kgauswi ke tsere rangwane ke mmeile ka mole ga rangwane ke mmeile ka mole ntho ka go e bona ke taba tšhalete o tlile a sore tšhalete ka bago 5,000 tšhalete le ga a fihla le yona e ne e le ka pampirinyana ya plasticnyana makoti phasela sheke yaka ke tswelela go le yona ko ke e faka ka mo pekeng ka rawa ka mo bana ba ba tshwenyo ka no e faka ntho ya go tle ntla bo ntšhitše 2.5 ka rra ngwana o na mpete ga o na selo ya go batho ba ba modimo ba rekišang ba dishopo o tsome mpete le ga e le wa go tšhipa a ya tsoma mpete a šia 2.5 e itse ya ja ke ngako ra se e bone le mo ilego ditše ka nyaka a senka ra e bona jwale rangwane o itse ga a boa re tšhalete le ga eo ka mo ke ntšhitše diaparo ga eo ka rao bana ba maraga ke kgole tate moremoremi ka maoto ra ya ga bana ba modimo a re fihla motho wa modimo se ya go robotša re itše a re fihla a re tšhalete a se a timela e gona
semanete sepetse ka mokgwa sedimo lena le tlo tšea taelo le re ka mo mogala jo a robalago mo felego ka more le e berekišeng tšhalete e tlo tswelela mara ga re fihla ko go mogala jo wa modimo a rela re mogala jo ga a tsena mo go nyakega kgomo go yena ra gola go motsoma kgomo ya tlhoboga ra ngwane o tšo reka kgomo e le a tlhoboga a re le taba ngwetse o sepetse ra re e ngwetse o sepetse a re ngwetse o sepedišitše ko go se šalo morago jale ka ge e le gore ba family a ya dula fase gore ba nyake ngwetseo jale ka nna ka fo e ikino re ka re maybe ba tlo loga mana jale probleme kgolo mogala jo wa mafelelo ga re sepela re laela re mogala jo ga a šetse sedimo sa gabo ke ntho e nna gore botša yona go tloge mo e sa le go tloga gana mo nna ke file o lebelela gore go diregang ka re ba tlo re bitša ra bolela ditaba tša lapa le ja fela awa ngwetse o tlo a tšewa awa a senke ba iria selo ba tšea decision ba no dula jale nna bothata bo swara ke nna ka mo le jarateng ene taba kgolo kore tate moremi a ba tsena ka mo le go nna mo ke tlile ka thušo ba gole le nna a ba nthege nna a julong tše ntši ke no tla ke tlile ka baka la go liša ke se ba diregelago ka kuša gore nto e riegela nna e ba riegelago e no tshwana le ga e le nna a ba kwane a ba tsene a no tsena malobanyana ba tšere mengwaga ba sa tsene ene ba sa tsenego ya ba taba gore jale nna ke ne matla gore re lokiše bothata jwa ka kwa ga bo bona mo le jarateng nto kgolo gore e tsogo mo le ke taba jarate le re leng ka gare ga yona lapa la boba mausala ke o tšweletšea ka kwa gae mogolo a le bja tlase ga gago mmago ba šetse a nnoši a re ke be ke re matswala ke a be kgauswi le nna gore ge ke ape a be kgauswi le nna jalo o beile mokgekolwele ga a mmeile ba sa ile o sela ya be ga e le jale a tlile a tletse sa ruri ba a ba haga ene rangwane a se gona lapa le a ba le tšea ka gae mogolo rangwane o sa tsebela ka gae mogolo a kere o sala ya magweng ga ba tšea ba le tšiša ka mone ye be a se gona a boa sekgweng ba sa botšiša gore ka gae ke kae and then mogalabe tata go bona o robetse o šetse ka kua o šetse ba ka kua gae mogolo le mokgekolo ba robetse ka kua le abuti ya bona e mogolo o ka kua le ragadi o ka rutšea ba le ngwananyana a robala o ka kua mara nna ke a makala koko se se walla mo re ke Ramakoti a letle go yena o a reriša ke nna be o le gore ke molaetša gore ke na le wena mara ga e le ba bang ba wene wa ya ke ka molaetša gore ke Makoti alright ntate Morota nna ke nyaka go botšiša mo ya gore mokgala bo o bona koko e tla ka kamoreng ke ikwile ya gore tate o kitimiša koko ka thamago ka selepe ke ikwile ke nyaka re lokišeng taba e ya go loišana tate mogolo o mmona ka ditoro goba gore ge o phafoga o mo kry-a le ka mo kamoreng nako nngwe ke phafoga o no mmona swale ka mo kamoreng nako nngwe ke mmona e le ene thui be ke motši kore o nyakang jwane a reng riang ka mo kamoreng ya gago o tlile o eme gona mo ene nna ke nna le ngwanyana mo le ngwanyana o sala sepela lona tšatši leo o mmone ngwanyana o tsene jwa mosadi o ka mo kamoreng yaka mo bone le Maria ka mo wa le e šetse le ka mo gare e tsene ka jwang yena ke mmone ausio jale a ka tsa re o feletše ka le nna o ntlabile ga a sa tla aowa e sala bona go tsene o ka bona no tša gore mo ke mathata a go fasolola ramogolo aowa ke re nna ke re ke tšhere yo rate kane o e rakile o re o tsene kae mothong ya ke a mo tlatsetša ke a mo tseba ena o ba be a etla mara jale aowa a sa tla so auso le yena wa bolela gore
ba rile ge ba teketlile ba le ka gae mme a tsena ka nnete ya gore a e a tsena ke bjale ke tšea di bonago bošego nna ke no mmona mosegare ga e bone ke yena ngwanyano e bone ke yena ngwanyano o bone ke yena o gape gore motho o tlo tsena kae ka nako mama bo khietse mara ee mara o šetšale ka mogare o no fitlha no ema ee so ba le wa dirang wena go mmona tate mogolo a se nge morela ke re sele no mo tlogela go tlogela ngwanyane wa sepela le gona bjano a sa tla kwa gona o le ena a namile a bjale o speechineng ge e le gore o mmone a no ema o sepetse lona tšatši leo ke ra mme o a le re le mmone a eme ba o o no mo tlogela o no o a tseba a ke ra ga o bolela le ena o botsa gore ke ka gabo rakgadi ena a no ga bolele rakgadi phuthuloga rakgadi a re nna senke ke ya ka mo geso ke ilo motsatsela bošego ka gore ke ya mosegare ke tšewa šhine ka ke mo hlatswetse dikobo ka moka e be mo botse ke fetšana bommaele o latela ke mo ngwanyane mo mosorolosi ke ngwana mo go nna ke le 58 mošimane a lekane le nna rakgadi tama ka mola gare ga lapa la geno gare be a beng a dula le yona la e tseba o a go sepela ee o momphogo ee matswala e borangwana ke ba tlogo ba išitše nna ke sa le mamphogo o sepedišitše keng peletana a re e go le lehu la monyana ke monna ga go a robetše anti ye ba kwane gore weekend o e tla kere e le o founela mosadi ke raga ba bolela mosadi nka sehle ke o gorogela gae ka gore se ba ra o robetše ke poloko ka moswane napile mosadi a re ditsebe e le a tla mo gae a kere ke a ke ja mago nna go ya le ka mokgwa ke tseba go story sa chile o sepedišitše ke dikgadi tate morena a wona a sepediša ke nna o dikgadi tšona ba marakile ke šheleng ba re ile 5,000 ke le gona rakgadi tsamakgoši le morakile a wona ena jwale ka gore ge ka segagabo rena rakgadi ge ngwetši fetša go tsamaya segagabo rena se re santše re ithwale re ye go ria gore ba le botšeng gore nyakelang ka keno le tšweng le enkua re gakanegile lena le dirileng go fihla le kgono rakgadi senke ra epopa ba e bolela why a ke tsebe mosadi ele a napa ngala sepela ye seng ka mošala a molatela a mehla o a ya o dula kwa o fetša matšatši a ba a sepela le kwa mamphogo o nyaketše ko wena mosadi nna ke le mamphogo go le dirumo mo ke dulago ye o mo hweditše ba kere ba koa ba re ba yang ke dirumo dijalo are ka re e rie e mo botsana wa menwa go rusa ona ba re wa kere ba rusa e mo botsa a raka ke motho o rakile ke tšhalete wa ba go a sa e bone nna ene gana bjale kwa gae ke a sokola ke sokodise ke ba bogadi ba eng ke fo sokodiša ke ba motsolo wa ka ene ke bašemanyana ba ka moso e ke botša e nngwe tšefe phenti tša ka le toulo tša ka dithathamologile terata ene ke lesogana ene o rwala tšana dilo tšeo fela re ke ena mmoledi jalo o tšea dikaparo tša lena tšaka tša nna bona nna a se nna ngwanyana o dithathamološa terateng ene ka mokgwa a timelelago ka go tša go ja le nna di a ntimelela mara ke tle ke di bone ee di go timelela di ye kae koko di go timelela di ye kae ke dikgwe tša terateng ke theoga goba ke matlho a ka goba ke masela motsaketsetse wa mpotša wa re wena o dirile masela mo wona
Bjano gona bjano wa gela. o ile go botsa rena o na le masela motse Ee. Yona nako e. Fele re a balwa. Re balwa ka mogopolo. Ee, ka gobane o ka se ka batla wa re tsena ka kobong tša kgaetšedi ya gago. Le molalo ba tlo re sega ba re theditše ba basego ba robala. go ne o a re ntla o tsene ka mo dikobong o wa go bitša Aowa ga mpitše ke nna ke rena o ka tloga ka tsena ka ga ena ngwana ke ngwana motho a lekane le nna. Ao. fele wene mama gore o ba jwa ka mogopolong o bonang wene Aowa nna ke fulo bona ditoulwana tša ka di tšhekile mo ke botša makoti ke re batho toulwana tše tša ka di phentišele itšalo mo molato ke eng gante re tsene ke eng ngwana wa modimo ebile ke ga tlo re bolelela leano le la e re eng re o kwa tabatše gore go nape go reng ga e le modimo go be modimo ga e le motho go tlo ba motho ene ke masogana bao ba go ntira tabatše bana ba lena bana bao ba rena ke re a re tsebe gore ko agama ba gore ipile bana ba aowa senge bantheipe ba foria ka mokgo bona ba ena tša dilwana ba sobelela ba tša aparo tša ka ba rialo a ke tsebe gobane ba sa etla go reipa gape ba ntlhakiša nna ke a soma diaparo tše ba di tšea le di beile ka mo ntlong goba ba fihla ba go apole tsona ka mo ngwakong a senke ba nkapona ka mo ngwakong ba di tšea ba thathamoleša ka kwa ntle ka terateng Gore ya masalamotse. Le furugu be ke sa go na le batho ba bangwe ba robetše gona goa ka fasampete o kile wa bona motho a robetše ka fasampete ka mo kamereng ya gago ee o a ba tseba ene a ke ba tsebe ke ba bakae so ke ba bagolo bona palo e ka ba bakae mpete go tan 3 to 4 mpete o rekile ke nna ka moo ya mara ba robala ka mofasa ona ke banna ke basadi ke banna a se ba ka tsenago ka kobong tša gago banna ba le ba mmakatša gore ke batho ke mosobo mang a botse kere a kore wa di bona jwana fela a seng ka ba tšea ka thamaoka kae o tlo ba bona kae ka ba bona ba tsena ka mofasampete ke ba tlhotlha ka nnenyane ka moqala ke ba gore batho ga ke re a banyakotlo a banyakotlo ba re o tlogetše mosadi a di gauta ka ganong a se selo ke ditšhila fela tše di leng kgapagadi o tšea dipakete ka dilwana ka para le leng le fofofa di tlo tsena mo le dintong tšela o ka re o tietse ngwako o dietse pakete e sobelele e wele ka ko pakete yang koko pakete ene ya plastic ee pakete e šwahla leseng e šhwatlha mola e tsena mo a ke tse gore mo le go a bulega mo le mafelelong ba tiela go bana di bjale ke sa dipotšiša pakete ye o ithušetšang ka go yona bošego pakete ye ke di beile ka mo thoko e go ne e tshofa ke beile ka mo ke loketse ditswana e nngwe ye ga e robe e ne le tša diplastiki tše ka ya sobelela mola wa e hwetša kae aowa toto fandago a ke senka ka e bona go ba tsopolelela seeng gore tot vandag kale ka moswane dipolumase tša ka šedila di tletše line ke tlo botša ngwane di anegilwe ba di bone a ke re ke gore ba tlo bona magolo a bona o ba tlo bona gore o ria jwa ke fetiše tate morena dilo tše di ba diregelago ka babedi ga bona rangwane ka mole go nna go tlišitše diaparo ke diipatše tša dilet ke motho wa go chepa ena o tlile diaparo tše botse fele o hlaotše gore ka gore ntho ga e tsena ka ko e hlaola tše botsana tše dingwe a e di nyake
o tlišitše phere tša dieta o tlišitše dipatši le diprentute kore o hlaotše jwale di ka mo le go nna jwale ba itse go tliša dilo tše ka mo le go nna ke ba le ga e le gore le nna ke motho ke te ke rekelang mara jwale le nna ke thoma go tlabega ba itse go tliša dilo tše re tlenetse ke go tlo le lengwe le legolo ka kudu le ka no lekana le eta se saka e le solosoloso ge ba fetša go tliša dilo tše le riang go tlole ene go tlole la mathomo ga re tlo le bona ka re ga se ka fa ka ceiling a ke re le tampela mo mapolankeng ga se ka fa ka ceiling le sepela mo dipolankeng jwale ke ge ke botša bana ba ke rawa ga e le nako tša ga re ile robala e be go nyaka gore ke no dula mo ke bone gore go tlole ga botse le tsena kae ga re bone mo le tsenago mara lona le a tsena ka mo ngakong jwale ke tlo botša bana ba kere o tsa ntho e o ka re e thomo direga gore rangwane a thomotšiša diaparo ka maa re mo sware le diaparo ntong ke mohlaleng wa dilo tše tša rangwane la mathomo re le bolaile la bobedi ra le bolaya la boraro ra le bolaya la bo4 ra le bolaya le la bo5 le ke lona re sa lwago le nalo le agana kore leo a ke tsorong ka le swantšha leng le sepela le ena ga le mo dikamoreng le ganeletše ka mo kitchen fela ga le ka gare ga dikamora le fo ganelela ka mo kitchen fela kore le rasa mo e le gore le ene ga gore o rata boroko ka se robale jwale ka ipotšiša potšišo ka re batho ba bešo ke a ba thuša ga ke gane ke nna makoti mara le nna o ka re ba mpakela ntho ngwe be ke sego ka e letela ene ragadi ga le so kgathe ya gago ya phaere e swere gana jwalo e be ile ga batho a inetše lethari le etša maria so a re tšea kgathe o nkgolele 4 months ka moka re sa tsebe gore o ye mo kae ke tšo o tulogela ga ke le society-eng a kolota 12 months ka re gane ragadi ka re wa gola gane o ya sa patele society gane kgathe go motho kgathe e le go motho yena morwa o thomo ba ba ke pelwa gore ke ikgopela gore le ye mo ke le romelle mogala dilo tšea kgatha mmae ga mammang a se ra ba le makoko re ile re latile khathele ga re e lata re tšo e latang re e go tšela mathomo kgwedi ya go feta mogala jwa ka o tšea khathele a wife ka sekhwameng ke o ya ka kwa o gola tšhalete ya ragadi yago o itse ga a se no gola tšhalete ya ragadi yago yena ga ile gola mafelela kgwedi godimo ga mogolo wa gago itse ga ile gola go itse 2.4 e se gona 2004 ke pay ya mogekolo ke pay ya mogala jwa ka jwalo ke ra gona gore re ka e lekantšha le pay ya mogekolo go sepela pay ya mogekolo jwalo nna ga ke santse gore le kgone ko gola beke ene e fedileng e ya sontaga maabane nna kgathe ya ka ya pay ya e gona ke tšo golela ragadi nna ga ke santse gore ko gola e yaka kgathele ya ka ga e gona e timetše ke tše ka nyaka le ngako ke putula kgathe ya ka ga e gona dilo tša bona di ja tše tša rena nna re a thuša kere jwale ga di fihla le tšona le rena di ririela ntho e bona ba diregelago di sepela ka mohlala ka nako ya morago go bile le ntšu ge o bolelela go mamambara wa ana taba yena o itirile e wena e kore ke itse ka go tša ragadi nkgophiša ke mmeditše kere ke kgopela o tše kgathe ya ngwaneno le manoši ya ragadi ko go bileditšeng gona gore re logišane tša ragadi o dule le ena ka re o ne le nnoši o na le problem šo gane jale wa re tlaba a re ena ga ana maroba ga ana madulo a ga ana ntatola re tšo mmitša gore latotše ka khutša gore a wa ke molese le jwa le nna ke letetše morwae ga e tla December ke mo lokišetše phasalatše tša mokgekolo ke mo fe pase le kgathe ya pay le gane bjale tšhalete ya gago mo ke e beilego a ke tsebe mo gongwe gore ke tlo e hwetša goba a ke o e hwetša ka re dilo tša bona ke di foba ka mokgomong wa go se kwešišaga le gore go riegang ragadi o ne bana ba bakae o ne le bana ba 2 e wa mathomo o robetše o mongwe o kae e mongwe o makgweng a atle gae ye wa mathomo o robaletše sekgweng ene ga ba mogwetša hwetša se tša senyegile a le nageng ba no fo motšea ba fotse ba ka diaparo a robala ntho e le go gona e ke e tsebago ga a goroga a ba tseba gore be a dula kae diaparo a re tsebe gore be a na le rumo gore jwang o no tla ka re ba mogweditše a setse ba motše re a le mmušareng o itseng bona ba no ba motšea mo a tla gae
ee ke se ke se tsebang Rakgadi o rata ge nka go thuša kang Ya ka go ka go nthusa ka bothata bjo ke ne go nna mo le motseng wa ka tate go nthuša go riegang ka motseng wa gago mmotse o ra go thuše ka eng le eng mmotse o ra go thuše ka eng le eng a nthuše ka ona mokgwa ke phelang ka ona o ntirele le nna ke kgwetšetše kaone go tshwana le basadi ga ba hlapile ba ile gola ba ria šheleng nna ke fo ba ke itšala ke titile le ke bašimanyana motsolo wa ka ba o epetše se ba se a ke tsebe ke letle le nthušenše batho bašimanyana ba go ne nto ba e rileng koko bona ntate Morota go ne nto ba e rileng koko šimanyana ba ba tshwenya koko ma a e bolele ba ntshwenya a dirang koko a kere ke fo bona ba tšea diaparo jaaka maswele ga a gona pakete tše di senego se le go ba letutsa kang go ne le para le leng makgono le rukubu ba fošetše ka kwa morago ke ba lebeletše a ntshegene o ka mo morago a ke mmeipe yena alright o rata ge re ka thuša malome kang Rakgadi tša gago ke go kwele ke thuše malome kang ke le mothuše ka mogopolo wa gore a tsebe gore o santse o ba le mosadi kgaetšedi a e tla ka mo tlo mo sielela a mo koropele ke ka ga mme ke be ke re ke thuše kgaetšedi a ka kgantho go ke nna mogatšago kamo mme ke mošimanyana mothimo gaka wa o sa late kgarebela ya digauta ela ya kua Mamphogo yela ya kua Mamphogo a wena a ne taba mo go ngaka a ka founela mo gongwe o bone ba bangwe ke tsebe mara a bona moso founela bana ma ke re o founela bana ba ke a kgola a bona motho ka ba itse wena ke a nyalwa ka ba boditše makoti ya go mo phontšha ka ene ke moso a go mo fasa o mo founela ke re wa gana auso ga e tsene ga o mmotša gore o bolabolele fasolla ka ene o ganotle o mo founetše le mafelelo tate Mogolo aowa o sa tseba and then sale a tsamaile a senke o nyakanyaka ba bang ba mo gaufi sangabo go tla tlabiwa mono bono tšaba tšonetse ba tla monneng a ba fereng bothata ba gage a ba fereng aowa o bo dula ga a boledišare ka gore e le o sepetša nna nka se kere wa go riatšo bjale o homotše kere ge go bona ka more emaganyane mogolo maabane be nthufa ka ko ntselekiša ka mora ya go thuša kere ke eng tsona joo go diragala eng e be go diregang kgante go maabane awa o kere ka mora ele ka mokgomo aowa e bolelwe ebile e ka mokgwa mang ka matši ga se menkgo eo ga se menkgo ke ya moruta mang e go selekiše ka mo kamoreng ya gago e nngwe go dulang ka mantse a ke tsebe gore go robetse batho ba mohuta mang ka mona go bodile bjale go robetse batho o re o dula o nnoši a ke re dile bana ka mora dinampa Rakgadi ka gore le re be le mo feriela wa e le sane o tšwa lesolo gape la ya go itomatoma gape ka mosetsano la ka o mongwe gape a wa senke go nagana motho a kere bjalo wa gana ga o ne dintši ga go ne kgorong nte ya borena go nele bothata e le ya bogadi jwa ka banna ba bana basadi ene e le ramogolo a bana ba ka le ena a na mosadi le ramogolo ka mola tšhepile so banna ga a na mosadi gore ke eng e koko ke re ke kgope a le mosadi gore a se kgopo ne ngwana bona gore ke e mokae
e mogolo motho bona e monnyane o nyetse mogatša go ke ena a re thušago ene o re o ne bothata moroka ramogolo ka mone batamela ke eno ramogolo ka mo re ne bothata ba ka mo ya batamela ramogolo re go ko ga botse gore wena o ke ne bothata bja ka mo teng ya ka e shapa ya loma so botlhokonyano yo gona go nako gore nako nngwe ba ka kudu nako nngwe ba ga botse pele nako ke no re ya segopa ke no segopa ke moka nako ke moka senkiša sentšholiša bona alright no ke tla go thuša ka taba teng taba mosadi yona re ka bereka jwang ka yona ramogolo le yona no sepela a ka kuša nna bothata keng o mongwe ge o nyaka-nyaka a seng ke nyaka e mongwe ke ile ka dula le ba bangwe mare ka makgong e seng mo gae a o sa nyaka mosadi wena a se gore ke monyake sa monyake ena mosadi jale gore o sa tsa mo popoletše ne a se gore ke monyake ke tlo monyaka mosadi ena o tia ke le bana wa ke tengele bana a kore a tsa ntate morota a ba ka o dira ka mokgwa mongwe kore no bona kore basadi ba ka moka ba swana gante wa tse gore ba swana bona o mara le wena wa tse gore a ba swana bona ba swana le yena o ile a go fopiša wa bona a o no sepela ke nagana ke re motlho mongwe ka mo teng ka baka la re ba re o no jala ka kudumela a sa bereke a jula nnosi ke tlala motlho mongwe ke a tsetseba nna ke le gabotse o ne something jala jona nna ka ntle le jwala fela mpolelele le ena jala jona go bona ka kudu and ba mmoditše ba go tshwana le lena ga letsame le bina ba mmotša motho wa batho a re ke kgopela o tlogele jwala ka baka la gore ke bona mokgwa mongwe a thipa jale ramogolo a bana ba ka ke temo a enwa ene ramogolo gape wa swanela gomme o a nwa gape ramogolo go ka phela o le sowe aowa ramogolo ebe le motse motho jale o tisenya ka jwala aowa man ramogolo ga botlogela alright nna magagešo ke le kwele koko wa ba jwa motse wa koko a o right go nyakega go berekiwa ka motseng wa koko lapa la gabo koko ga le right le nyaka go lokišiwa le lona metsa a ba tlošeganyane mo tafoleng a ba dumele a ka dula motse wa koko o nyaka go berekiwa ka mannete ngwana koko re ye go nyaka go tseba gore o bolailwe bjang o tlogile gabotse go tloga makgweng go fihla mo ba mme ya go gona kgopolo ya koko e go betše tate mogolo ka mo le yena o ne bothata bothata bo bogolo ke gore mosadi šua a be gona ka kamoreng ya gage o bona dilo ntwe ke nyakang go no lemoša tate ke gore matšatši a bolekgono o se ka ntšha selepe wa re o tla rema ngwaneno o ile mosadi go gobatša motho wa mosadi o tla ya toronkong wa ela sa ruri lapa le ya labo le na le ne ntwe le phelang le yona ene ntwe le phelang le yona e lwantšhana le gore go be le tšwelopele e lwantšhana le gore go be le manyalo ntwe le phelang le yona ka mola ke e šoro a e thome go nduale e thomile kgale tate ba berekile ka gore ba malate magweng o ba tlo hlokofala go swana le ngwana wa koko wa ileng a hlokofala ba mo hwetša a šetše a senyegile ke nyaka go lemoša koko o agile motse wa ka gageno motse wa ka gageno o wa go hufa gore o ka loka wa ba gabotse o rile nto botse o agile ka geno nyakalang lapa la geno mosadi wo a ka tlang a tsoša motse wola wa ka gae fela re se ke ra nyaka mosadi re se ra šireletša motsola gobane re tlo tšea ngwana batho a tla gahlana le tše di leng ka mo gae ngwetši ke pheko ngwetši e tliša tše botse ka gae ngwetši e kgona go bula dimpho godimo ga bana bakgalabe ba bagešo ge ba le sona se ba swanetše ba se tsebe ke gore ba godile ene ba godileng re tlo ba le bothata ba rata ba sa rate le rena re le family re rata re sa rate le ge ba ka hlokofala re tlo no feleletša re ba nyaletše basadi a re nyakeleng bakgalabe ba basadi fela re se ke ra re mola ba palela rena ra tla ra nyaka gore bana ba batho ba ba kgone a re lokišeng bakgalabe ba bagešo ba lokeng pele re boneng gore ba right ba ka kgona go phela le batho ba basadi ka re nako nngwe re fela re bomakoti ba tsamaya ke lebaka la tshwaro ye bomakoti ba swariwang ka yona ka bogadi
jwala tatemogolo santse a emenyana ka bona ge motho a ka robala se anwa jwala a tlo bakela bana dikoloto mara ge motho a ka robala se ne mosadi o bakela bana dikoloto tša gore santse ba tle ba nyake kgomo ba mohlabiše ke bona o ka re sese maria o nyako ra mabedi be ke re ke ka o advice ka engwe gore thuntshana le la mokgekolo ke le ba reng le tetle mme ka mona ntlong ke moka a se nka ba motsenya pele ba montšha ke re ka re bolela ba re dithuntsi ba tsenya le le phela go ba lentšha before ba mmoloka e ka se ba tshwenye yona eo e tlo motswenya motho ga e polaile ka ntlong koko re tloša serithi sa gage ka mogae le boletše ka gore go timela dijo dilo ge di timela koko go ra gore go na le diphoofolo tše di phelang le tšona ka mogae ene di ja le lena go timela tšhelete lapa ga la swanela go timela tšhelete a la swanela go timele dijo le diaparo pakete ye re ithušang ka gare ga yona e no tšwa godimo ga masenke lapa le la le phelang ka go lona koko ke bo bapallo ke papading le nyaka gore le hwetše thušo ene e be thušo ya ka pela e be thušo ye e lego gore re tlo re ge re e lebeletše e batho ba lebelela lapa la bolena ba bone bophelo ka gare ga lona bagala ba ba godile matšatšing a bolekgono go ka kry-a o le monna o lata 40 years o se bo wa nyala o tsebe gore o ka gare ga bothata gobane lenyalo le nyaka monna a sa tile a sa ne maatla a go amogela ge a fela a kuša bohloko a kgone go swara bohloko mara go ka nyaka go tla go kwa bohloko ba ka gare ga lenyalo o le mokgalabe o tlo ba le bothata ka re ba tlo go heta ga tee wa reka mosadi so go le moswa o kgone go bona gore tsela ka e sa le telile so nyala nako e sa le gona o kgone go kgotlelela bohloko ba ka gare ga lenyalo o kgone go experienca mathata a bang gona ka gare ga lenyalo lebelela ngwetši šule ba mo feta ka moka borangwana mare o kgotleletše a le ye go yena ga le mmone tše ding tša dilo a le mothuši ebile yena le kgone o eme ka maoto lena le sa mothušing wa le thuša batamela kwa sese batamela kwa mo le go ntse o kgole ka kudu se kwa sepela o se wa e bolela ka nnete e nngwe e ile gore e ntshwenya le go feta ke ipolele mo go ene mo go yona gore le nna ke rapela e se ka nthibela dilo rangwane o godile rangwane a tsebe lapa lešo rangwane wa yo sa ye ka lapeng la gabo tsebe gore le gore ga gešo ke kae ke no lebala ko kgone o kwešiša gore smoko ke eng a tsebe lapa lešo ke robaletše ke tata gore na senke a ke no re ka moka boragadi a se nka ba mpolokiša bona ke robaletše ke mmamaloba family ya bogadi ka sa thega pelo mama a go ne le family ya bogadi e tlileng ba ke dutse le bona ke kgotlele le seemo se ka baka la gore ke bona ke šitše go le gone ke tlile go ba thuša mare na ba nthuše ne motswadi ya ka o ba dutše nako e telele ka gare go bona ka re motswadi ya ka wa bana ke ba botša mehlaetšwa sepetlela etswe mara letšatši le a robala go ka lona ke ba ba no ke rora ke tlo fa moloka ke noši a senke ba ya mara aowa bana batho ba bagolo aowa bana le ra gore ngwetši ka tlhokofalela ke motswadi lapalla ke go emelela la ya go mo thuša wena wa tšwa ke a go leboga ragadi ke gopela go dula ragadi mo e re ragadi a dule mo gannyane tate mogolo ragadi nka dule mo ragadi le re wa e le sa tšwe kae go a go thekga sesi
ke re ke baba ke maoto nna le lekgonwa le sa baba ke mao le lekgolo maoto a ka baba le mogolo ka ga kwa ga ka le ye o re tlišitše mara ke re mamma o re mamma tlišitše a ka gane felo mamma ge motho a be a baba ke maoto lehu le re go feta a ya bona e la ngwetši ya bo gore a wa mane nxanxase a senke ke ya papa go riegileng gore a ke tsebe gore kgopola ka go riegileng ara o tlo tšea ke nna first time o tsebile ke nna ka kwa gabo ka magadi tlo mo tšea o šitše nna magadi ka moga gabo re le bannyana ba baka nna gabotse mogare ga bona a ke tshwane nabo a ke tshwane nabo o sala go maka thota o eight ya ke mmala o sala go maka ragadi sala e tla ka 2008 a ke nyala sala go maka ena nako e bo berekang re ke bereka dipolaseng ga wa ba sa bereke be e le gala o ba se ba bona wena fo leboga nna ngwaneso ka gore bontšhi jo ga ba tsebe le ka geno ya nna ka gore nna ke apa ka geno ka baka ga gone bothata fela fela nna ke re e seo le ke kgopela go botsiša mo nako e šetse re eme ga bosese ke kgole ga gago ke kgole le ga bona ba dula kae go tloga mamone o ya le ka maoto ba o ya Janfes ke bokae 20 rand or 22 ke bokae ya ke yona ke itse before ga di ke itse le ga re ka bolela dilo tše ntši ke fetiše go ene kore ya ntša ke no ba thuša mara ya ntša ke tepitša gore wa e ba at least ebile o tlogile le maagelana a ka seteng mara ba ntšhitše gore ba se ka nkgapha ba no ya moo ka tupiša se seng kare maybe ba tlo ya ka morago batla ba nkemela mara a sa nke ba etle ebile ke mo hlabišitše ka gore o robetse a se a ba a hlabiša ra dira monyanya be a o rera jwa le boletši jwa tsena monyanya o le ona a se baya maloba gausu ke a ba botša ene ga ba fihla ka mo bogadi jwa ka a ke kgethologanye ga ba fihla ke a ba fagela tee ka ba fa dijo le ga dilo tša bona di kgathibe di thatha le mo ga ba tsena nna ke no ba amogela fa o ka ba butšhesa le ba e ba bona ba e tseba skisi yaka ke no tsena ka ba direla dijo le bana ba ka ba tseba ga ke se gona ba ba fa dijo ke tlo ba bitša bona a tsebe ka gešo ya nja ke tepotša gore a e be a se kgole le nna e be ke tlo re mohlale ga ke re botse ra ngwana a se ka mpona a se ka tla ano tutumela ka gore ba swana ke re thego a ye gona mogala ba gago sa phela a yo sa phela rangwane o ka neng ka mo go motlogolo ga go tsebe ga botse mara o ka ya neng ka motlogolo ka nako engwe le le go sasa entofo o entofo a kere ke ra gore le gore tshwara mo o sa ga tubela a ke re wa tsebe gore ntho jeo ga di bolelwa mo santse phasamiša ka e nngwe gore a go kgone go gomola bona ona bile o sa mo reeseo ai o ria bothata o nyako ya o mo swaretše peninyana e nagana mara e mo sware ga botse rangwane ke ria gore o ye go ba bona no nna ke tla go lokišetša ya dithokolosi ya batho ba ba robalang ka fase ga mpete ba utswang tša go ja ba hlahlamolang wodropo ba hlahlamolang wodropo makoti e no re nako a rena ile ke tlo dula fase ke bolele le bona nna nto ke e bonang makoti mo go a ba jiwa mo go ne bothata a re ba thuše ba tle ba kgone go ba batswadi ba Wallen Right morota go sa re gona re a bereka nako a rena re šetše wetše ka fale ke leboga babogedi ka kua letlakaleng la Facebook ke leboga batheeletši ba Sekhukhune ke ya leboga magagešo thego ye le re fa go yona ka mehla le ka matšatši ke lebogile kudu ntate morota
alright o leletša ntate malefo nomorong ya 0721336761 mamremi 0713981508 goba nna go 0795904576 go tšwa go nna ishmael kwa morota ke re ithate o ratelwa le mo gaufi lena a re tšweleng pele go thega monna wa 98.7